Акшамлар хайыр октябрьнын 16-сы Жұма күні эфирде заман Қырым ве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырыма студияда сіздерінің мен Шевкет Аматулаев. Селемлайым. Яңа арби аңлашмалар ве Қырым азат етілігі йөнелішінде іш бірлік. Украина президенті Володимир Зеленский Түркиеге іш зеретінен барғаны вақыт Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған әлі бір сыры аңлашмалар имзалады. Сөз мұдафа, иқтисадият, туризм ве тасил саларында аңлашмалар аққанда кете. Зеленский өз Түркия зенадашыны Ярослав Мудрый орденнен мукафатландырып, екі мемлекет арасында арби іш бірлік ең мұйым олғанын айтты. Бұны бәрі Зеленский Түркияны Қырым азат етілу платформасына қошылмаға чағырды. Для нас надзвичайно важливою є підтримка Туреччини, суверенітету і територіальної цілісності України. Президент Ердоган запевнив, що і надалі докладатиме активних особистих зусиль у питанні звільнення політичних в'язнів, українців та кримських татар, що незаконно утримуються Росією. Для забезпечення захисту прав людини в окупованому Криму ми будемо тісно співпрацювати в рамках 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Я також запросив Туреччину долучитися до нашого проєкту Кримської платформи. Це інструмент консолідації міжнародних партнерів для захисту прав кримчан та деокупації українського півострову. Түркия әр вақыт Қырым татарларға қол тұтып, ич бір вақыт Қырым işgalini танымай жақ, деді президент Эрдоған. Украина Түркияның Қараденіз регионында телекеслік сahasында esas партнері олғанını қайдетті. Имзаланған аңлашмалар бұл işbirlikni kuvvetleštirecektir, деді Түркия президенті. Бұне бәрабер Түркия Украинаның Қырымнен бәрабер топрақ бүтінлігі ғайрыдан тікленмесіне қол тұтып, Қырым ярмадасы азат етілігі ве Қырым татар халқының ақлары riayet етілмесі үшін Украинаның әрбір тешебісіне дестек көстережектір. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacak. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteğimiz devam edecek. Türkiye'deki Қырым татар диаспорасы Украина Türkiye arasında münasebetlerini qabilleştirgen bir bağdır. Bunu Ukraina Tışişleri Nazirinin birinci muavini Emine Jepar Ankara'ga yapkan iş ziyareti çerçevesinde Қырым татар diaspora vekillerinden görüşkeni vaqt aytdı. 46 diaspora vekiline çetel Ukraynlı şehadeti amesi berildi. Bundan evvel Nazir muavini Türkiye Tışişleri Naziri Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp Қырым azat etilivi platforması kurulması ve anda Türkiye'de celp etilmesini muzakere etken. Emine Jepar halkara platforma nege kerek olğanını diaspora vekillerine de anlattı. Görüyorsunuz Kırım meseleyi biraz uzaklaşıyor yani. Onun en yüksek uluslararası seviyeye yönetmek için, kaytarmak için biz bu platformanı kuramız. O platformanın bazı seviyeler, dönemler olacak. Onun en yüksek dönemi de bu memleketlerin, ülkelerin birinci insanlar yani bir summit Kiev'de geçirmek isteyeceğimiz. Mevlüt Çavuşoğlu'yla bilhassa bunu ayrıca konuştuk. Ufak tüfeklerini paylaştık ve İnşallah belki Türkiye bu teşebbüske kol tutacak ve bu platforma da katılacak. Yani biz bu desteğini gerçekten bekleyemeyiz. Mustafa Cemilev'nin davası boyunca Qabatlov tarafından şahatları Kennedy mahkemege kelmegen. Lenur Islamov'ni mahkemede advokat Nikolay Polozov temsil etecek. Evvelki himayeci advokat statusundan mahrum etilgen. Ukrayn faali Oleg Prihodько Rus mahkemesinde ona mahkum etmege hakkı yok, dedi. Terrorizmde qabatlanğan Aleksandr Sizikov'ni advokat ruhi hastalar hastahanesinde ziyaret etti. Soqur olğan birinci gruppa saqatına nisbeten işgalciler psixiatrik ekspertiza keçirecek ola. Tafsilatlıca levhamızda seyretiniz.
Ишгалжилерінің Эрмени Базар шер махкемесі Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевке қаршы башлатылған дава бақылмасында бір айлық тенефус алды. Бүгінде махкемеге Қабатлав тарафының іч бір шааты келмеген. Имайджи тарафы бұл шаатлар мечбури шекілді кетірілмесіні талап етті. Ләкин сөзде махкеме разы олмайып, үч шаатына ноябрінің 12-сінде видео бақ вастасынен соравдан кечірмеге рұқсет берген. Ишгалжилер даваны Мустафа Джемилевсіз бақмақта. Махкемеге дава қабатланған ве оның адвокаты хабердар етілместен берілген. Имайджилер Қырым-татар халқының лидеріні Русия сыңырыны қанунсыз кечті деп қабатлай. Сөз 2014 сенесі майысының үшінде Херсон вилаетінден Қырымның мемори сыңырыны кечме интылу ваққында кете. Мы находимся на стадии представления доказательств стороной обвинения. Надо отметить, что данная стадия у нас буксует уже второе заседание подряд. Обвинение не может обеспечить явку свидетелей обвинения, которые были заявлены в обвинительном заключении и подлежат обязательному вызову в суд. Поскольку в настоящий момент, на сегодняшний день, никто из свидетелей не явился, судом было принято решение отложить судебное заседание на 11 ноября, на 9:30. В данный день, 11 ноября, в четверг, 12 ноября, прошу прощения, 12 ноября, в четверг, планируется осуществить допрос 3 свидетелей по видеоконференц-связи. Ишгалжилер махкемесі бір Қабатлав үкім шығарачақтыр. Ама мақсадымыз халқара махкемелерге шикайет бермектір, деді Николай Полозов. О, Ленур Ислямовқа низбетен уйдырылған дава бақылмасына желп етілді. Дүния Қырым-татар конгрессы президентінің муавинні Ишгалжилер қанунсыз арби құрылыш тешкіл еткенінде диверсия век Қырымға электрика берген директілер патлатылмасында қабатлай. Николай Полозов бұл даваға желп етілген үшінші адвокаттыр. Эвел Түменнің адвокатлар палатасы Ислямовның имайджisi олған Алексей Ладинны адвокатлық статусындан марум етті. Санки дерсін о профессионал ахляк қайделеріні бозған. Кечкен топлашуда адвокат Эдем Семидляевке дава материалларынан таныш олмақ үшін вақыт біле бермеділер. Николай Полозов дава бақылмасына қошылып октябрның 26-сында кечірілежек топлашуда имайджи статусында иштирак етежек. Бұл сияси тақып олғаны үшін Ишгалжилер махкемесі мұтлаққа Қабатлав үкім шығарачақтыр, деді Полозов. В подобного рода делах наивно, скажем так, рассчитывать на какую-то справедливость, на какое-то правосудие. Подобные дела в рамках российской юрисдикции надо рассматривать как подготовительный этап к основной работе в международных инстанциях, где совершенно очевидно, гораздо объективнее будет рассматриваться все обстоятельства нарушения прав моего подзащитного. Русия тежавуз девлет. Украина ватандашларыны махкум етмеге аққы yok. Böyle beyanatнен Украин фаали Олег Приходько Москванын Арби апелляцион махкемесінде чықыш япар екен айтты. Анда имайджи тарафынан Приходько да 3 айға апсты қалдырылмасына қаршы берілген шекееті бақылайды. Мадбус махкемежилер дава бақылмасындан четлештірілмесіні талап етіп, Женева конвенциясына эсасланып Ишгалжи девлетінің ишгал етілген топрақ сакинны махкемеге желп етмеге аққы yok олғанын айтты. Москвадаки махкеме мабусының ақылары бұзылғанны көрмейіп, оны СИЗОдан шығармаға разы олмады. Адвокатның сөздеріне көре мабусының яшы ве сағылығына көре СИЗОда тұтылмас оңа тек зарар кетіре. Олега Аркадьевича совсем недавно перевели в камеру, где очень тяжелые условия содержания. С его слов, данные условия можно охарактеризовать как истязание. Он как пример приводит, что по камере бегают большие крысы, что камера размером 3,5 на 2 метра. Качество медицинской помощи абсолютно неудовлетворительное, ненадлежащее. Лекарства Олегу Аркадьевичу передают с большим опозданием. Намаз yapmasının çaresi bile yok. Advokat Эдем Семидляев, siyasi mabus Александр Сизиков рухи хасталар хастаханесінде насыл шарайтлерді тұтылғанны тариф етті. Ахмеджетнің Ишгалжилер махкемесінің қарарына көре анда оңға низбетен психиатрик экспертиза кечірежеклер. Соқыр олған бірінші группа сақаты Сизиковқа хастахане хадимлері тарафындан ярдым берілмей. Озы есе ярдымсыз юруп, озыны бақып оламай. Аяқ yolға бармасы біле бір сынавға чөбірілі. Александр Сизиков абдест алып, намаз yapılmasının çaresi olmağanına şikayet etken.
Мы, как защитники, очень сильно беспокоимся за его жизнь, здоровье. Что будут с ним делать на стационаре, нам неизвестно, потому что даже когда просто берут анализ, он не понимает, это берут анализ или делают какие-то уколы. Что ему дают из еды? То, что дают, то он и ест. И он не понимает, есть ли там какие-то лекарственные препараты или нет. Поэтому при желании можно ему сделать и уколы, дать какие-то препараты, подмешав ее в еду. Поэтому все очень сложно. Ислам динini qabul etken Александр Сизиковны işgalciler июльнын 7-сінде Учқырым татарынен берабер Бахчисарай ве Бахчисарай районында ФСБ тарамалары кечірілгенінден сон тұтып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп террористік тешкілят құрғанында қабатлай. Президент Володимир Зеленский 5 суальден сонки уч суалына açıkladı. Devlet yol başçısına halk депутатларынан sayısı 300'ge kadar eksiltilmesi, tibbi maqsatnen kendir kullanılması ve Budapest memorandumının kefaletleri yerine getirilüvini bilmege tırıştı. Butun Ukrayin suravına Zelenski salı konu ilan etti. Ona büyük maştapta olğan Xabarcılık için ebedi apыс muddeti kırsetilmesi meraklandırdı. İkinci sual Donbass'ta serbest iktisadi zona teşkil etilmesinin bağlıydı. Zelenski bu suallerge cevap oktyabrının 25'inde yerli saylavlar geçirilgen konu verilmesini istey. Президенттің fikirine göre böyle soravlar eray ya da erafta geçirilebilir. Suallerini beğenmegenlerge ictimai ağlarda yerleştirilgen video tubunda öz suallerini yazmağa teklif etti. До речі, ти помітив, як всі політики критикують ідею опитування? Як вони бояться твоєї думки? Переконують, що українці якісь дурні, неосвічені, і не дай Боже у них щось питати. Вони дуже бояться. Якщо народовладдя реально запрацює, вони просто стануть непотрібними. Їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їхні партії. Їх думка більше нікому не буде цікавою. Бо все будуть вирішувати громадяни України. 25 жовтня ми можемо показати, що цей механізм має право на існування. І ніщо не заважає нам щомісяця або навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися твою думку. Украинада кенеде коронавирус антирекорды. Кечкен күн devamında COVID-19 hastalığı aman-aman 6000 insanda belgilendi. 106 hasta vefat etken. Одесса vilayeti koronavirus tarqalması boyunca liderler sırasında. Anda 14 kişi vefat etken. Kiyev'de 22 kişi keçken күн devamında COVID-19 kurbanı olgan. Bu Ukraina paytaxtındaki 6. sanlı hastahanede çıkarılgan video. Anda episi yatak yerleri dolu. Bu hastahane Mart ayından beri koronavirus hastalarını kabul etti. Keçken ay devamında hastahanede 200 hasta sığdırabilgen 4 infeksiyon bölük açtılar. Keçenleri Kiyev meri Vitaliy Klitschko hastahanelerde yerler bitkeninden sebep Nazirler Şurası koşma yerler ayırmasını rica etti. Заповнено лікарні ковідними хворими. На 200 ліжок лікується 181 хворий на даний момент. До ранку у нас буде 210. Тобто заповненість 100%? Так. Це така тенденція, де вже недобра. Благаю всіх мешканців міста Києва і України дотримувати соціальної дистанції, берегти себе і людей, які вас оточують. Yarmadada da erkun yangi antirekordlarında keçken kun devamında 213 insanda COVID-19 hastalığı belgilengen 2 kişi vefat etken. Bu Kırım ve Akhyar boyunca umumi göstergeçtir. Pandemiya başlağanından beri 145 insan koronavirus kurbanı oldu. Ahmedjet'nin birinci koloniyasında hastalarının sayısı artqanı için anda karantin ilan etilgen. Kersanes Tavrичский qoruğunda epsi ekskursiyalarını lağu etkenler. Yaltanın ticaret merkezleri ve nakliyatta maska takuf rejimi riayet etilmesi teşkirli eken. Kırımtatar halkının aklarını korçalagan general 113 yıl evvelsi Arbi akkorçalayıcı ve dissident Petro Grigorenko doğdu. Ikinci Cihan Jenkinden son onun birçok harbiy mukafatı kommunistik fırkasında büyük geleceği var edi. Ama rejimini Ukrayin ve Kırım Tatarlarga karşı represiyalar kullanğanı için tenkit etti.
О Советлер акимиеті 1944 сенесі Қырым татар халқына қаршы сойқырым, яғни геноцид құланғаны айқында шықтан ашық айтайды. Григоренко Украина ве Русиядегі Хельсинки группаның координаторы еді. Оның ебінде коммунистик фырқасына қаршы олғанлар ве диссидентлер топлашайды. Олар арасында Мустафа Джемилев те бар еді. Қырым-татар халқының лидері Қырым-татар халқы үшін Петро Григоренкодан чоқ япқанлар олмады деген еді. Григоренкоға қаршы мижбури психиатрия усуллары қоланылды. 1977 сенесі оны Совет бірлігінден сұрғын еттілер. Сонки 10 ел о Америка Бірлешкен Девлетлерінде яшап, анда да вефат етті. Сонки риджасы оларақ АБД президенті Рональд Рейгенге Сибирь лагерлерінде тұтылған Мустафа Джемилев азат етілмесі үшін Совет акимиетіне басқа етмеге чағыруф япқан еді. Бұл саат қазір олған сонки хаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар ве ратлық күнлеріңіз тынч кечмесін тілейім. Атырден айырылманыз көрішкенже.